kwa lo fa shi da tan konye no ka lili ye ne ma kenye edem klenam lo mo bright wo we nye mo down do la o klenye producer na mi tekpo be afaduko le ke uno chugomejijia nye bebia pe konye bede nu ka tututu mi togbo wo na hafi no agbedidi ye agoka mi o mi eje hafi mi afa agbono no mo gale ejijem egba o mi ano fo sro dede le gomejijia mi deje sibe anu ke yo na be counseling agbobe ameyi na sro de gawa no adangdo na ma no nufum na ma no fia ma huleti adan bretoto mi atogbo de do wo no makpo a susukata esro de fonu nanyi eku ku aklana wodomi egba mi be mi de school yidengo mi sro no garame yidengo no katututu webe egbe agbeno no overthrow evimele egbesamne eto yi nene maka esro mele egbesamne esro no kagbo ucho nyeklu udoda si wo nyebe mi adi nenyebe efie nenya udoda si nyebe wonu wona ukple wagbeno no nefie no menwe ika edumevi na kpo aglobe yedibe yazo abetogbe ya ene nenye edumevi a wagbeno no kple udoda si wo nyebe na lebene odufie alo ofie gan be atododo ika molebe no wano hafi wajenwa udoda si wo nyebe na woto sinu yi nene makana nyebe de konu to enenya jagbagbabe na tonya tefototo akplo de konu ndui enenye Kristo to alebe na to Kristo to fo mo agbe ya memiela anu mejieji gado mo ye aro yi hanu ojeji alekekeke wole alebe na nyabe agbe no no de wolebe agamagbanle ne susumata ehafula de fu ha beri ebe abakwi mona mesi wodo akonle ye nugbe manyu pa degbe meli ofu elabe heke ya memiela agamagbanle nyemko totogbe akoso adenle enyenye fie gana vumi plefo gologo ne sana kareji melebo jaga adren plafafo hafi miawu enu egba wo ha wo dodasi kelasi o egba kwenye be perentinye dualo wona ya yekemie gbro na be mumu miafo mumu number enye 0243408086 0243408086 nye dodasi enye be mano tefe ya adoka kplewo le gbogbo blentila me towe hona wo kwenye be egba wo ha wo wona wonuka no ewo me meyim nava le minute eton alola daba fufu etoma metrogbona Afia Yoga gbogbo apala
de me yiva to yi dan so be ma je egbeto gom mi fa ba bia yo kele tefe ya le ma do nti ye na maka amado yi ke wona pepere nguna mi ha le be ma de jesi o le ga fufu ye me na nye be ne so amade fe nko ye ne kpo pepere mi nti a wo ha jagba be na brone be ma wo ne yira ma fefito amade yi ke ne se fe nko alo ne de jesi ya jagba be na wie ne na dakpe ne ama ela be ele dodo woncho wona wo nti nye be die gbanto a amagbanto le be bia be Kofi Aziedu Collins yenye efenko Kofi Aziedu Collins yenye efenko ebemacho abo albe bia be to bi ebe de loho nye kple tonye alo aha ebe yo in-laws loho nye kple tonye ebe de waten atote evi ke meji kple ofevi be maga chon nkone o alo nye ma akpo de viaji lesima nye ma wo de to bi fe entinu o maham amar babia gbanto ima voa anu ke amade fe gbagba oja ele be makpo gbogbo afima je babia ogoma Enoch Emmanuel Entwi ni chokosra eva ya na misidi ewo Robert Akpaji na misidi we de Vincent Jakpasu na misidi bla eve na maka Teresa so na misidi bla eve Dagadu Peace na mi sidi ewo mi dada peace Dagadu na nyebe na mikpa wona egba no a number eji na choga kotu ya jagbagba na ayo number ma aleba wo krenye producer miafo no Dagadu Peace eleveve nye producer here na veve be yo pro yo phone afo invance Kwaku Bobobi na mi CD ewo ye na makenye apa family cent apojo na mi CD bla of suspicion Tete Benjamin mi ovio malo 20 Ghana cedis Kofi Raphael Gbanonami cedi bla eveye na makenye Welinam ekemegbe na nami cedi ewo Martin Amemayo nami cedi ewo Millicent Yawa cedi we na nami yawo Peglo nami cedi wo efo Thomas Ativo Chonyake okay efo Thomas Ativo Chonyake Sidi we na nami Nyamalo Vaida nami sidi ewo Mansa Aboshi nami sidi bla eve Doris Nyeuve nami sidi bla eve yene na makenye Solomo Homodo nami sidi aton Mary Twara na nami sidi we de ke yene makenye Theodore Kofi Atomaso Theodore Kofi Atomaso na nami sidi bla ever Michael Aite nami sidi aton fo Kofi Aklesu Chakao na nami sidi we de ke na makenye efo Paul Yawa Jakaji sidi bla ever na nami mawie na Eric Tomekpe nami sidi bla sidi ewo Vincent Setoji nami sidi wedeke David Amateku nami sidi wo Martin Achu Modo nami sidi bla eve Kenneth Kujo Chawuji sidi bla ve vodeke ye na nami ke mayide babia oji anumaka mia novi ya pe babia nye bedi ebe ye soro ike yoku yolia ye bi achonkore de via de tugbia oji la obe ao yo melo ha bi ne kpo de vieju ebe esedoli na maha nyamanya susu kata ha fi na amaro na glo anyama ka fi ebe do mahi mo wode to bia fantinu aha gaka le de konuma metogbu odejesi be ntu eto ike jivia ye chonkone devi yeta no jidivia la ba gbe ma yi ozube de susu de ka eve to adota menye eto e chonkone vivito jilawo melo be eto mane chonkone devia o nenye be amabubu chonkone devia amagboto de sia de fon koike otoa yeli amiefa gbeka nkoma ye nye nui gomodo pe na mafese iko chova gbe ama ta no jivi ye wo be
menye amade wo de vie pentinu ta mega chonko no egle de vie fa agbeda doma ye ne mi va Ghana fa senua ne enye kple amade ni jivi le Ghana se ke nu fifi la ya mia me ve ma pe ye kokpon se le de vie maji eto eno mo kpon se le de vie moju ye le Ghana fa senua wo ji la de ke mo kpon mo agblo na ntu ade be mewo yevi fantinu ta mega kpo de viejio alo mewo yevi ntinu ta mega chonko na de view na nyebe amakplo ide kota eselefu de gena ohun se la siwa ele vi onyonu vi ke jiviaji vi onyonu vi fe vi ke ujia antru ye jivine be ewontinu mewontinu le Ghana fa senua wo fa me vema ko kpo hunse le de via fanuka de viaji yeta fonye obabie ma bie mala na ne mai olai mam abama bia bere le ton to fa gbe dudura de zinane odogbera le nkekema ye kai wo lebe wadogbera ba chifofodi ne eyiji gbogblon fia bede le gbedu na mede le ke tonwo wo ha odogbero ela be egbedodo ado le fanyigbajo oglobe ngudo le tonwo gbemede wo ha odogbe nenema le nyawo nyatefema chifofodi ne gbedodora ne mawa le dekonu ma mieto bo faji khosenye be mauga sogbolisa danwoto ike wasikpra fo ike miliona be aflekiti avlenoa mieto bo faji khosenye be amareke mo peplenku ya mareke hamanti apeplenku gberegbero de susumata ocho jeje ike wo yonto wo yona be agu egejeja yo cho he sokple ma wie ko yenye nu ike wo dejesi la gbemebe ne bi achona ne ko sokple ma wa eyenye jeje alu agu de susumata wo kpona be ne bi adogbara ne ma wala be na fotaji vomenye be na fomoji vomenye be na fotaji re ya malaw de susumata zigedi ami atogbu fochi de chundi gademo me nenye be aguonya jewato wa peplenku kwa ojie egbedodora gomo chuga fufu ma me va de aseneta mi ke rap musan webe maton apeplenku nene make le retro me ha nenye be eye tro tagboa yo gbona be retro ikenye udo retro me ha chula be gane ike amade na ta fotaji akpo aguma lo ejeje ma uga fochi de anyi voa nenye be wo le dekonwa de wo ye dekonwa gera be zama u fochi de le zama vo ne manyenye dekonwa de hama ko ide zamo kwa meto bu mo fochi de zamo ye ebe biambere gbedodo de zinene yo do gbeda le nkekeme le nyawo nyatefe ma egba mi vale na no konko pepere na no nti meto anwo odo gbe na mebe ndi udo wale fianyi vole vegbema vegbiele me hama tonwo zeton wo odo gbera tonwo zeton e ko odo gbe na me ndi retro e etotolianye fianyi tonwo modo udo udoe enunyo tonwo sosrom tu anglo gbe ala bele tonwu gbegbogbo mi udo me le tonwu gbemo ototo yo gblona gakele egbedodo na mema o mo glo be mena o ototo ma yi ma over trebe udo gakele tonwu to fe gbedola adugbe na me le mia fe gbogbogbo ma na ne me le tonwu gblona be udo tonwu to dogbe na me be ndi wali fian nene mai uleima madakpe manya gro na be ne khojigbode ye nele todom ye nye dodasie wonye be masubo me be to wonye be nuka wo hakpere ntinye na be wo no wo me be amare na sonkwa gro be vomito be fie gan ke fe program ye wo mo la me se wonko be wo yonko modi mele ma Togbi nenye be datu bia de dokpele obebebie obekeke ni chokosira vai bebie me fakabata mitedo ntiu ebe togbi nenye be datu bia de dokpele de kakpi eve yikenye no vide no kawe jona ye no kai olebe wawo maham menye amagbedo olai menye yaw ta enuyo jona nye be le venyigbaji a enye busu be evureka na doka kple evu de kaike nye eve yeke fia be de tubi na dokple nchu eve yo kenye joreyomi alo nchu eve yo kenye jijimereka le vawo fe de konuma enye busu hlavwe
kple enumanyu yike ava he masɔmasɔve miatɔgbo le evawo ƒe dekɔnu kple le miaƒe nuyoyo kple miaƒe ʋegbea ƒe goglo ma eʋu yike lãme na amegbetɔa ye woyɔ be hlɔ̃ ye ta no agblɔ be ame ɖewo nye hlɔ̃ ɖekawoa ame mawo nye ʋu ɖeka dzidzime ɖekawo ye woyɔ nenema ta ne dɔ kple ame yi gadɔ kple ame ya menye nu da ame dzi o ke boŋ dekɔnu mɔwo li yike wotoa dzi awɔe be alɔ kple totoa megaɖe fu ne ame mɔm ke wozu be nye mele nu ƒom ku ɖe numawo ŋuti o ta míadzo to ta ne megbɔ va ɖe míayi ɖe dzi megbɔna minam aɖabaƒoƒo ame etɔ̃ 3 minutes megbɔna fifi lai adelia kpɔm ne le wɔna nye dumenyo mesɔ afɔ ye enukpɔmɔ nye Pan Africa TV dɔwɔƒe le gɛ ƒe golɔgo yi ke woyɔ be abele ŋkpe yi ke te ɖe dɔwɔƒe yi ke woyɔ be mawako ŋu wɔna ya kɔsra ɖe sia ɖe miewɔnɛ miade kɔnu miaƒe dzɔdzɔmenyawo enu yiwo ke mese kpɔ kple ale yi ke lododo aɖewo nɔ ƒenyigba dzia ye ame yi ke le fie ɖum ne wɔna eyae nye tɔgbi akɔsu adelia yi nema ke nye kpeɖeŋutɔ alo nye producer eyae nye asiwo medagadu kenye mɔɖaŋu dɔwɔla enye Edem Lumɔ Klenam right David ameteku nenami CD ewo mietɔgbi Linus do vɔdzɔgbe nami CD bla vɔ ɖeke ye nenema kenye efo Frank Kumuzi nenami CD bla etɔ̃ mietɔ yi ke woyɔna be Esmond Netse yi ke tso Volo nenami CD wi ɖeke ye nenema kenye mamawo katã yiwo le nye kpɔm fie woƒe mama gãtɔ Patience afi Asiaŋgbɔ CD bla atɔ̃ vɔ ɖeke nenami atãli ayina ye nye ame yi ke tso Anexɔ ye koe nye Anexɔ vidzidzi yi ke wɔna ya wɔ mi le fia wonɔ kpekpeɖeŋu wɔna mi CD bla ve nenami ye Mama Vic yike iya ŋutɔe nye Mrs. Kacho gbadzame ne tso vɔ ne le Kumasi ne menye be wo kura nye menya be teƒe aɖe le wo be gbadzamo ta le be gbadzametɔ nɔ asi akpe na nenami CD bla eve CD ewo ke miafo yike woyɔna be Bonnie Stania yike ƒe ahanu ŋkɔe nye Baba Kotoka yike le Obuasi vɔ ne tso eve du yike woyɔna be Bɔlɔve Ŋɔlɔƒe nenami CD bla atɔ wɔwoe gblɔna be nke abɔlɔwo nɔvi kpe ne dzime le asi na de geɖewo dzi efo Abraham letsu CD bla ve nenami Esther misrɔme CD we nenami ye nema kenye Victor Kɔku nyo ɖeka nenami CD we atɔ mianɔ yike nye nɔvinye nyɔnu yike tso nyɔnu bubu ƒe dɔme yike woyɔna be Peace Akɔli le Koforidua ye ne le dɔ wɔm le High Court srɔ̃woe nye efo Mawuli Adowa yike le Koforidua ye ne le dɔ wɔm le King Josco Construction ye ne le dɔ wɔm la efo Mawuli Adowa menya be wobe miekpɔna ame sia yiwo kple srɔ̃wo be nenye be ɖo kɔsi ɖe agba mi nɔna TV ŋuti abe glue yi ke wokɔ tali mi le TV ŋuti ne mena fi nyi mi ye nye gbedodoɖa nye be miaƒe didiwo ne dzedze ne mi le agbe ya me tɔgbi melɔna wo dre kukuwo gɔme ɖeɖe veveta le ke ne ƒo nu tso dre kuku ŋuti ebe melɔna wo dre kukuwo ƒe nufafia vɔa melɔna be yaƒo nu tso dre kuku ŋuti alo yaɖe dre kukuwo gɔme medzi be nanɔ dre kukuwo gɔme ɖem elabe eme nɔ kɔkɔm nam pa le nyawo nyateƒe ma menye dre kuku gɔme ɖela ye menyɔ vɔ me fie no tso enti ekpɔ be edre kukua nye mɔ yi ke nu mawo tuɔ heduo ka kple amegbetɔ hefie afɔɖoƒe ame ƒe nɔnɔme me wole le gaƒoƒo ye me enu yiwo he bia mana wɔ le gaƒoƒo ye me enu ya ma wɔ va yi me de dzi o kple eyi ko le be wawɔa enu mae nye dre kuku yeta ne nye be amegbetɔ ku dre ye oyi ɖe me ʋia esɔ kple na nya be nenema tututu na amegbetɔ kua nɔnɔme me wonɔa ye tɔgbi ma susumata ne nye be amegbetɔ yi na anyi mlɔgawo gblɔna be nadɔ agbe elabe ne dɔlɔa ele eku kple agbedomi menya mɔ dzi ne to hafi dɔlɔ menya mɔ dzi ne to hafi nyo ta ne le eku kple agbedomi ta tsitsiawo gblɔna be nadɔ agbe wo megblɔ be nadɔ ku ta ne le drekumi nu yiwo kpɔm la enye afɔɖeƒe kple ɖoɖo kple nufiame yi ke fie mawu lo ta na ma ɖe yina dre ma gɔme ɖege ye meɖe dra gɔme na wo nyo ebla afɔ wɔ agbenɔnɔ
ala be le kpɔɖeŋu me nenye be amekufifi le eko ekpɔ dre amekuku ma lalɔma le dekɔnutɔ geɖewo ƒe dre kuku gɔme ɖeɖe gblɔ gana be wo mekpɔ ŋɔŋɔli le dre mɔlo enue dzɔ ma alakpa damiel efu eseŋu la de dre kukui ne me nya ntutsu I don't talk about it le kpɔɖeŋu me aku dre kube yele yekpɔ eɖokui le kɔfa ɖe ke me nenɔ kpɔ egale ɖoku kpɔ le teƒe ma kokoko eku dre kpɔ sukui ene de abe primary school gɔmedze school alo titina school do matwe ko be JSS secondary school yi ke ne de papa mo ega kpɔ ɖokuiwo be ye ga do ɖevi me wu mo to gbe le suku mo de ma edre kuku ƒe gɔmeɖeɖe nye be ɖi enonono ma do ino kpɔ va yi be nuwo le be na dzedzi na kple ese ne tsɔ va gbe ya ma wo ŋutɔ ƒoɖi enumawo katã ta mawu gbugblɔ le wo susu hem kɔ yi ɖe keke wo suku xɔ me be na gbugblɔ asrɔ̃ agbenɔnɔ wo nyui susu ma ta ame yiwo nɔ dre ma tɔgbi kuma wo nya ame yiwo ke sia ya wo buna tame vevitɔ ame yiwo ke le srɔ̃ di be aɖewo mo kpɔ ame yiwo le dɔwɔƒe dim be yewoanɔ me le dɔwɔƒe kpɔm ame yiwo dɔwɔƒe me le dzidzem nɔ zigidi wɔwo kɔ dre ma mawu le nanana nya be emɔ dzi wo le be na zɔ la gbe ye ma eda fɔ na wo ele be na gbugblɔ yi ɖe megbe agbugblɔ atu agbe do edre kuku ma egɔme yi ma akana me le yina gɔme ɖe gane me kpɔ nyɔ le gɔme ɖe to mɔ bubuwo no gbɔgblɔ gana be ene le dɔwɔma wo dɔwɔƒe gano gbugblɔ anɔ megbe yi enumɔ ma alakpa yo susumanta kutogbe me die dre kuku gomu elabe ne me kɔ numa da ɖe me gala lo dogo wo mi je numa goma ezaga wi de kekla me le yogobe togbe me ku dre da kplɔ nye ro kpletɔtɔ si de te fema mia fo ike wo yo na be David akpɔ agbagba jempa nana mi sidi we de ke ye na makenye mi mama ike le edɔwɔƒe Pan Africa dɔwɔƒe ƒe axadzi ya ko mi yɔ mi mama ye be Cecilia nyavi nena mi sidi ewo ye na makenye mianɔ Faustina Adzo Vemega nena mi sidi ewo mama eke ne zɔ mo ame no gbodoro na lo kakeke va me yɔ nye gblɔ bi ye gbɔva enye kplu enyale mi domi Abraham de nena mi sidi bla eve Celestine nyanueke Celestine nyanueke okay obe nkonye nyanweke sidi wi ato ene na mi promise abonkra dabala odo penye oga abo electrical ebu na mi sidi bla eve Christine Ascoli sidi bla vene na mi akuwa alo blobe equia na mi wo kwenye equia alo akuwa nyagbrodro sidi bla vene na mi wisdom segbefia na mi sidi ewo peace akoli sidi bla ton yene na mi peace akoli kofuridua yenele donwom le kofuridua high court beta amekuji nyafo no tututue ma sidi bla for the care John Paul Hodgson sidi we eve yene makenye Manasse Mensa avopodi sidi bla for the care mida uboga nana mi sidi aden anani ajoko sidi bla eveye na makanye David semeko nouvon sidi bla eveye na makanye Prosper amekafu nana mi sidi bla aton na Samuel pon kwale wo ha biero ko bi de nya hanye matepo a wo ne no wo me alebe wona faji ya nano boboe Mavis etonam chachu macho vume togbi mawune na agbedidi to gbobe vume macho ha mele kasuwa be mawune na agbedidi medibe manya nko chachu goma ye ne maka vume po jochofe edidi legbe ye ne yide TikTok alo ne yide YouTube a megblo mafio po jojo menyawo edidi legbe alo le tu mafio po jojo menya eshima toe de keme de lemo de keme kperentiu na mare gblo jojo menya na to fufu wuma alakpai na nyebe ne se jojo menya mavu eva wunu de tefe ke wo be mafiduga ma lo tefe ke wo be kporu ave hafi mafio agbuglo ga chutoa tefe mavu medu opakpa de ke wo be tofia tefe ma wo de la ronti ye ne makenye vumi ofa majuru aro iko yo be blo ha mi le wo fon kosege ne be meva yideji enu nyo didi ta ne be ne
bo mafia opo jojo manya egase na no gom gbogbo be chachu ebe mi apon kochocho a minya be enchu gbanto ye nye nuka afi ye evelia ye nye chidi etonlia ye nye chachu alo etonlia ye nye chidi alo ye enelia nye akoli ye ta no le chachu yo mi ntu jiji le dodonu hahlama ntu gbanto evelie etonia ne maimi afa nkochocho ulema ta ntu gbanto mi yebe fi ye velenye chachu etonia chidi ye nelenye akoli ta nkomawa ne mai ule ima togbi le onufafiado me va ya eglobe enuyo wom ne la elabe mama nye bia obedi tefe kai ne sro enuyo twi elabe nugede o me la gbalamo vone bi mi bibia oglo na mi benya tefe onye tefe kai ne sro nuya twi ye ne globe gede wo chu eha jijima ye do ha onye togba wo fe jedodo ado ikaye ne ese ebenya bibia nye bedi ndenye be ye sro ababubu kple lododo kple numo chu hajiji mede leke ma wo hafi anya numo wo hafi na tonwa gere numo mai han fefi onye eno sosoro blibo onye le wodo kwime ekpora de mietogbu wi le blema wo munwo agban dadio yi na makenyo cover do Ghana wo zokple German so mienton be Germany to ta eike over do German so jino trojoa akpobe mi afanu gede over tro tagbe e mai afi mi gbuglo va le kadon kple English yo ta awebe mi afa gbale pe nu gedewa mi meva dejesi wo ta anu ne mi asro nu gedewa hajiji ma le pore mo le nyu bie aleke ya mele mo boy ne mo ma jihad vai had said ke mi to gbujia akpobe hajiji ma wa enye anu amuade keji otuo adua danwo ne mi afa gbe hajiji wo onye nu kan wo wona adejifo ne ama yeta enyagbio le ma akpobe enyagbe eton ene ye ko sasage akoji hai ka kenya le me le kpodo me nenye be egbe kufufu ami be bobobo be ji bobobo ha le ogbo na be abakpi mono mesi odo akone nugbe manyu fa degbe mele ofuo elabe ihe ya memiela agamagban le wonye enyati eton edungo efia fodofo aleke agbenono olebo wano amoji olebo ato anu agbe vivi plifefe yo wunu agbo na be ehea ma agamagban le fefia obenuka no sia nu ike mena to lagbe ya ma enu sosoro kuinye mena ne manno gedao obenuka enugbe manyu fe adegbe mele ofuo kawie mono no soro twnye devi malo kemeje no sosoro twu nu yontigba ne mese hayo to gbe agbe ma bibi kedo kinye be susu kata wo glo na be nugbe manyu fa degbe mele ofuo ka degbe ka fu mevi ofuo no kanya degbo adegbe fofo nye asitoto akọ glo nya da dejifu na amowo le pore mu mio ahwe tami kemo no again yemi no do wo gano dodoma mi te van na te faro mi adunu mi anu ha pretoto ala degbe fo ma ga keke ikime yire ge hwe dore sare mo wo mejeju na me yire te faro akpobe va cho da tu biare nye kle mile soso da tu bi me fa tro nye to me pretoto never le anu fogeto no manti mete adegbe fofogo so on a dit abakwi mo na mesi odo akonle efe fie konye be nenye be wa ba eji mromele medidio ye na tamloji ha me fie be na chitre ana akonle domo enu yo bi aglo konye be nuka ihe memie la dusia nu keke swasiwa hwekbrakpe ela be emenyu na olega fufu mom ta na fufu nya yo wa gama fi na nyinogele do konti abiebe susu kata hajilale nya yo oblomdo momaji moto hesoro enugedewu yenye ma togbi medie ma bia bede nkwado le panyigbaji ike ogboro na be ahama nko nyebe bia nyebede unodo ha yombe ahanu nko eveyuwa nyimenya aleke mia dejesi wo ahama nko nye nko yoka wocho eduo nku vevese sade ike jode enye prenye fomoji
ta zigede na me yo nkoma na finye kwa ka me don kunu ma oji amanko enye nkwade ike ama na ne ike amade wo ike odojijo no ike matwa chon kwade do benyi medima dakbe na mo ha nkwade choge acho akafu amamai ahamanko enye na ne ike amade wo kplim nyemasusi be amama atwa wo no makplimu gaka mu semelatinye matwa do afu nu kla mama directo ta elebe ma chonko ne vinye asia ha madame ma nanyu se de vion kokwa anya be nkoma otogbia ne se nkoko nkodi bi afonu nkodi bi aglonyale gaka nyae ame chonko kwa ti adanyama ngoli kemo globi ngoli a awona ne kplinye egbangu semela sinyama pakko kpliwo gaka ngoli ngogbe ko yimile awona de ame le nmawo mi ne senko ko nya nu egbro mele awona de nyama bio mo chonko ne finye be nyama bio no me kene no plinyi ni mo susubi awu ya wonu mo ta mo ko chogene ta wa mama ne se nyama bio be nyama jivi chonko ne be nyama bio kwa nkomo to gbe yemi obi nuka aha mo nko nkoyo yobe ahanu nkwele fema le nyawu nyate feme nkoyo mi yobe nkojuru alohunu nkoyi nkoma yo vanu yombe ahanu nko ka wuzuba nkoma wozigidi na mietogbu nu aha ya halan kujito na ovo yewole dada hele kakade asitako nyawu gbromi yewu no nkoma yo na mamawo no yo nkoma ko fuasi akobe enye ntuvie ovi ekola de obi aflesi ebebe enye aflesi agbanegba negba mi afo kake ekola de nkoma odo onye dagadu ekola de ahunko onye nkojuru ahunai motocho nkoma wo kwati ade nkoma mgo kake ko zubi amema vazu amade kasi tonko tati aglobe dagadu nya hanu nkoima afetale ebe enamiga echo abolova ebe ye fa hanu konye nuka baba kotoka yento twe lodu kwisi senwona de baba menye fegoto obo nko onyo ake enuma ejengu tanole nkoma yonela wo zigedia nkoma wo misie wo le ahanufo yeta ko twa ahanu wonkoko dalejibe nkoma onye ahanu nko nye producer be mayi minute ever matro gbova na mo gbova ubabio meleji yige gakemene kona be yele se onya sesem na wala wo ha perentinye na be wowo na no wo ma be wona ya na noji mototogbe akoso adenlie asiwoma dagadu tu agbagoma eyenye nye perento magbona reme yiga fa tuwo babia wo le tefe ya gakede wo ha di dodo ka wo mnele pepere nka wo mele tonye sinu wo mlo wo ha le be pepere nko nyi be wona no wo ma jagbe Mary na mi sidi wo afonu maji ben jito ye kunya me ka chumefe ple mafi na mi sidi we ton Enoch Maulom sidi we na mi Peter Povi na mi sidi bla eve Akoli Joseph sidi wo Rosemary Kuglenu sidi bla eve Florence Abroni Okru na mi sidi ewo Joseph Wonder Joble na mi sidi ewo Godwin Adika na mi sidi bla eve Lydia Segbeji sidi we na mi Martin Mensa Dogbe sidi we na mi Evelyn Dugbevia sidi bla favoreke ye na ma Kenya Samoji Modern sidi we de ke na mi Godwin Agbefia walaku sidi bravo for the ken nami Hamburg and okay mumu to penu ya wonye sidi bla eton ye nami Christian zo nami sidi ewu ye na makanye miafo Jonas Chadide na nami sidi alafa ever Abraham Asiubu sidi bla aton yene nami Celestine Amokufu sidi we yene nami Raphael Pigbi na nami sidi we de ke ye Bernard Ngoyi nami sidi ewu Gideon Aposa sidi aton Benjamin Kwasi
nugbega na me CD bla for the Rose ahiati CD bla en yi na makanye Gladys diamanu okay Gladys diamanu eyo nya ha manko malo amanu diela ana onu odie Gladys diamanu na me CD we de Doris Sabla na me CD Anton Paul Misiso na me CD bla doji ya ugbomita hey honorable doji afo doji ya ugbomita CD bla to ene na mi nele koforidu akpele efe gologo ikoyobe nkrakan bro long time no see jagbagbabe masenko wo togbi abetogbi ba mi po mo now le poku ase nicho ika ujam frama na mi nyamele kutefo vaga le tefo mavo mova kake mi po mama dagbe ple big mama alo mama edula oso meduta frache ene ujam frama medemene you see yakpobe anyenye didibe manfa enya de konute wunye kakele nya unya tefo mele mi ovio mi apo dokonu nui efie game die kutefo tanye negele mientume tonguntume yepo efia de le kutefo alo efia de le nuofe obe minister deva o electefo ma na kpo obi onya gbo fie ma chofu me kwa nye gome fie wonye efie guy medie nuof medie kutefo juro alo be minister deva tefe ele be minister no ava efie ga paramount chief ga ke kpo be Ghana eva zona na be politics na mi ole yele bu hanayi na mi ole yele de menyo ko bebe NDC tova o meyo febe MPP to nya MPP tova gaki le nyawo nya tefe ma enye mo pedeje si be fie dudu de kono fo nu ihunye tanya to gbobe nye nudodo ado nye de kakpe fo nudodo ha le nye fie dudu mepi nye le nye de kono ma mo kpobe ble ma fie du nye mele ta medenu mene togbie be nye zipito mena mo nye be ma vao ala be hafi paramount chief na yikute fele duade ikmenye duma mo chua ele bo atikplo ele be wo hehi pele fe asafo hini de cave na nonti ye enye na mayi de kutefe ikmenye duwa na otomo mo na gbe nya safo akpere tinyo a esesi hafi meye ta ojam frama no vinyi wonye matwebe no komizu no vie mata medanu mene to bo betereji nya ha amese obi amoro vate fama bi olenye di metwe kokanye la ayi nwe to ma mi egudoge ameya le bebi embedi abetogbi susu kata mi to gbodo na ago zigbozi eton alo do ago zigbozi adre maha le de konuma enu hehlen kenye eton ple adra ele mo vivi ado nu ne amegbeto de siade le de konuma alo le gbogbom nu wo ma ta akpobe no le agoma odumi menye nuko odu oduro susumata lenye bo le nuwo ma odu agbe wo fenu adu agoma ko dugbe wonu ta no odu agoma vo afi wo le nuwo fa hamu nkoyoge be wado susumata ko emi atogbo odu agodo alabe agododo am enu hanhan eton bele adren abale kemo dungo gble na ele mo vevenu le dekonu ple gbogboma kake abale kamaro kwa nanye ko obi yo eteparo ko bi ago modu zieton edo le e vividodo le enunti konye gake neva enwo fela agododo zigbo zieton ele vevi elabe ele movovonu gake agododo zi adre edo le no le zina na wom o le dekonu vivi ade wom adekonu ofenu wona kple fo mo bebie fo mo nu odu ago zigbo zi adre do wow togbi zigede ya mesena nkwado va nyemesie nkoya ogomo nkoya opedewo nye enlawo ehewo fronko eya wo hasusu kata miato gbocho na yawo ala bo no gbogbo be fa wo fon kode sedi ko watwa gomede dale line nkoma ogudo leva ufe nkochocho mi ne se nkwado ikamenya magbeto nko nye enla ufe nko alo pepinu mo akpadeje sibe nkoma yemi yobe jikujukui fonko amale vijimo okuku ji hosenye be lebe
wa cho nkoi ke manyo manye nui ke adojijo na defiawo ka akua na kpo defi ma otogbia mega wonio ono we ha ewodo ala bo faji hoseima abetogbe me dakpe veve na de ale kenele evedu ko wonyom ple ale kenele pepem de wonti nkonye nye kwashi ahashi cho aflawo SIC ebe medie ma bia betogbi vovotutu kaile kokoko fufu fega ble srodedento fega domima apotobi nkonye Andrews kwashi ahashi cho aflawo SIC le vawo fe d'economy na nek meli ko brobe wo ye kokoko fu gocho ga ko pelentiu enumo onye vividodore hiheme kple hiheme fe chichi de jikple nu sosro vivivo ye ukono mo mi na nek mele fe gbaji alumia fe d'economy wo ye kokoko fu gocho ga ko pelentiu na nek meli nenemo kam kokoko ma fu mono haji hosenye be metogbuwe maya avage alo emu eli take fofom yo vai wona no mo amakple so mlo anyi taye fufu be kokokoi uko fa mudoji ta ko mudoji a emugele mudoma alo avage gele mudoma taye uglobe edavage mudoma nu ta elebe wa hona na lasiu yenye kokokoi ke ahai ko hona nya hatupa eve ke mi vale chichima iva cho gak bekpelenti tanu mowe evidodole hiheme fonu ntinyo na ne kem kpelentu ye na ma kenye esrode de hanenye be de konu nti mala nu fomtwia mi togbiwa amaleke me esrode ge uhogaw kakasusu yeta ga hohokunu mo vava fifienye bele blema do ukpie nyonu ye hafi nyonu pepe no ava de kakpi do wodo na nyonu ofagilawo horade la gomejije nenye de kakpi adamele via wo glona na nebenuka to dowo wa lolo ho fe subo dowo ta elebe na va subo awo donawo fifia enuma mo galio yeta anyamo buiba do ma hin enuma tita egba enuma hoho avo prototo vo la gomejije na neke beli nenemo ta no le wo ma wonto ha glona be du code sia de fe bele fe kokui gake le dekonu mana na kameli ne mo mi to bu fe dekonu kwa dekonu ye onye tobi me kudrebe soldiers audi dreku ku fa gomere da mo blo fa yibe audi tobi me reku me jibe ma bia be abe tobi me reku me ji ma bia be nenye buji mudi ma bia be ne wuji amande ye adu eve lenu mene de egomedi le eva ofe de konuma malenu sron gaka nyima kele manti hareko be wuji amale bi adu eve lenu mene plefon ko wa chone ya nyima dutunu ye nyima sekpo ha gaka maglo ni chokosira va yi amale be biare be na wuji ama ye wutu avanama alo ha be ale kimia jivi kubo wutu avane de via vo de via ko jiga wutu avane de via ka fi ujia ye magburobe de vi matogbia ye wo yobe kanu de vi matogbia ye wo yobe kanu nye producer na menya be ebe ma hodom dumo chuchu edem mina ma hodom chuchu just minute de kape 1 minute magbona
nyatefe me tro gbuglo fa me letefe hola Joanna Akofa Akabua Joanna Akofa Akabua le na mi CD alafa eve kple eve yene ne make me dakpe na ha be le jagbagba ala be gbenyi zigba nto me le ukpo gake le he ufo kata egba CD alafa eve kple eve forgive ayeto CD we de ke Vida Gale CD ewo Geshon Ahosu CD bla eve Atakuma Kpasia CD Aton Kofi Akleso okay Akleso then I CD with the ke Rejoice Amanyu CD with the ke Nyamedi James CD we Aton ye ne makenye Joshua lo Johusun Doksun Gabi afo nenye be mikpa de jagba na mase wonkonwese a alebema wododo na mi CD bla Aton Samuel Suka CD bla Ben Willie Agbeji CD Robert Dogbe CD Aton Wilson Kujo Haji CD bla Juliana Goka CD Wuye na makaje Francis Afaduango na mi CD ke mianovi ke oyo na be Nicholas Koku na mi CD Aton Mary Adedinawo CD we na mi Vincent na newoto CD wo Emmanuel Eta na mi CD we Fidelia Felicia Jiche CD bla over de ke na makenye Setofia Jamasco na mi CD bla Veronica Akpakle CD with the ke na makenye Felicia Tagbo na mi CD wo Togbi akoso be medakpo manya gblombe de wodo yo kata wom na reta medi ma bia bia ya be nenye be nchuade esro hohoi kelesi kuvayi esro hohoi kelesi efia be eva desro yi ma yo kuvayi pe evie kenomisia edo fia be ntuma na wo ahwalo amamato gbiyo blobenye ahosike ulebene wawo aho nenye be ngududu nye ya ke ye pe bebie nye beri nenye be amamaku ike ode fridge mo mokpo di harekodi ntuma aten adokpele esron ike le efe honu maha il va ou fait de konu nui nenye le eva ou fait de konu nu le nyate fami ni me die je nyaw mele nu fotu de konu nti ale ke de konu le ye ne mami to gbogbo ima nenye be ntwa de nyon ye o ka kru ntu nyonu ma oli ye nyonu ma kru ntu ma ukpa ye ukpa le de konu nu mebe ukpa ye ukpa le de konu nu a kadudware ke megale ntuma ple nyonuma dome le eku plagbedobe le dekonuma mi fufumie dokui abe Amerika wo ne le gbogbo plentila me mi kpan o klamie domi le kumegbe kadudware ke meli ne ntuma nyonu lesi ye nyonu bubuare ke ode opri olia le dekonuma ma ame kuvaia efe kuku maton ahemone nyonu yeye fe jijo popo le esrogbo kebom ntuma be ke gbe nyonu makoa le jesi de nyonu ma le opakple fanyi nono fado megbe vayi be wakla wo kple domi le gbogbo malo wa seveve de nyonu mata wa fako nyire nyonu mata mi duonu yibo akofie sijeja le be nye kpla me mami no anyi po yo glo na be funyenye gakele de konu menu enugede wo mi le gba yevu be lamination vivi ko do mi le na no nti ala be Kristo to ha wo le won ta le be mi o ha mi we de konu ne opapri sro bi do mi clan o clan mi ne mi de mi no a o de mi amade ke va tro fifia amema fa kukua mati ahemone amema fa jijo popo funye emiye yawa wo onuma prejijo popo Big Ghana Limited
nami 515 egbenye zigbanto maje program yego mokponu amle nami blemaga 5.150 nyemokusikpo mawene yira manyabia amiekweto nuye merchant to boy okay ye na makenye Isaac Hebiji Isaac Hebiji na nami sidi bla of ye na makenye miefu ike oyona be to palibe yo ule ni choe gba maleye fon koyoge ye na makenye Bosco komli fu de la sidi ewu na nami medibe masa egbeto le tefe ya kemo gbona wona eji anu meno na mbobo ga kemo jagba be yehowa mawu na mu seto hare makofuru na yehowa mawu na yirawo na kpotawo na kperemienti gba odidi okatawo na vama na me kemo kperemienti nyi chokosra egbo mawu na yirawo do kataji emene nyuna mesia makpe na yine asiwo medaga duple edem meto otogbe akoso adenlie efumito ofie ga na yehowa mawu lo nyi chokosra egbo na egododo lenti bye bye.